On behalf of myself, on behalf of Mbabane Alliance Church, and on behalf of Impilo Yelikhaya Nekwakhwakwala, the program that runs every Sunday, 7:15 at EBIS, sithi nangesiswati akuzange sekwendeke, nangesilumbi akuzange sekwendeke, nangesikholo akuzange sekwendeke ukuthi umuntu atikhanjane ilungelo lokushala omunye umuntu, let alone umbulala. Sisanda kuncenga umpostoli Paul eBhayibhelini unemagama lawathinzako encwadini yaThimothi 2 sahluko sesithathu livesi lesithathu. Kunemagama nje lengiwathandzako noma lakhomba ngqo ukuthi etikhathini legcina abantu bataba nebulwane. Siyaqela maswati, siyaqela bobabe, siyaqela bomake emakhaya, akume uhlubeta lomunye nalomunye, ikakhulukati kubulalana kulamalanga. Ukubulalana kweliphakeme ngalenye indlela. Siyaniqela ngebubele benkosi, akume hlukubetana, akume bulalana. Amen.